I was not able to see Frank. Next time I hope to see him. I will be inviting him later on. David, the one we are speaking about, surprised me. He is the man who knew how to glorify God. Let me tell you the things that David did that no one else did. Worshippers, I ask you to be careful. If I know something that the worshippers do not like, they don't like bad music instruments. They do not like instruments that are not performing. Do not. We did not sing like you did. You tell me to give you a microphone that costs $3,000. I did not go through worship. Perhaps Pastor
Amen. Reke basi tuzamure Imana ibiganza tushimye. Yes. Nishimye cyane guhagarara imbere yanyu. Imana yangiriye neza nashinjira inzira. Naciye mu kirere cy'amasaha menshi muzi. Ndabishimira Imana. Shimira inshuti yaje Madame Nyamugisha. Ndamushimiye kabisa, agiye kureba wa muhungu mwiza Imana yaduhaye. Ari ifite amatsiko menshi cyane, ariko sinubabwira ukuntu tumeze. Semene haleluya. Imana n'umukozi w'umuhanga. Nabimenye ko nzoza muri Amerika muri 2003 bibirikanaho ngaho. Mbibwiwe nari bandanye na Japan. Ibirikane. Hanyuma 2015 bamuyomba banyohereza invitation hano biranga. Ndumwishwa abagigi. Bamahinga bamazuru. Nibo bamuyomba. Basebanyana. Ico gihe barayinyohereza nene isoje wa gatandatu wa secondaire biranga. 2018 biranga. None isezerano ryuriye kuri Nyamugisha. Singiri cy'abantu bifuza komba. Ahubwo Imana ishaka komba cyo. Benshimari bazi kokiri waudi. Adibari bazi kokikori zatera. Eka babire naidutse. Yamidu isiza. Abinarisha. Eka babire naidutse. Amaraso yamenetse yanguyeho urubanza yarabohowe ndaririmba kuko ziyuko yababariwe. Amaraso yamenetse yanguyeho urubanza yarabohowe ndaririmba kuko ziyuko yababariwe. Atukuzwe Mungu wa milele. Hallelujah. Imana ishimye cyane. Ndashimira abarimu batwigishije. Imana ibaha umugisha. Ndabazi. Social media yarabyoroheje. Ndi kubona abantu ngaba mbona nkaho mwese mbazi. Kubera ko njega niho hari imbaraga. Za live zose nakaza nzikurikira kugira ngo menye aho wacu yagiye. Ni mu bantu bashatse neza. Doze. Amen. Reka mbivuge mutuje kugira ngo muzumve neza. Imana yangiriye neza, nshaka neza.
Yes. Yesu azahemba. Iyo wayikoreye neza. Mwega muri mu gihugu cy'isezerano. Uzacitwaramo n'abazarimbuka. Siko bimeze se? Uzacitwaramo nabi. Ole wako. Ariko Imana ntacitakoze. Nishimye kubabona kabisa. Nabonye abantu nzi benshi. Ndanezerwa ngira kikiniga ubundi ngira gike gishoboka ngira gike none naje munyishimire tunakagaye wapisa mberayo nalorengi nalorendo Jesi Ibatuna kagai wapisa benayo nalorengi nalorendo Batuna kagai wapisa benayo Ibatuna kagai wapisa benayo nalorengi nalorendo Hello. Hey Yahweh, kumamba. Hey Yahweh, kumamba. Hey Yahweh, kumamba. Jamia mama Michelle we. Hey Yahweh, kumamba. Kumamba Hallelujah, hallelujah. Twagiye mu mukunga nayo. Ariko hana amasaha yihuta niyo yambe. Gusubiremo gatoya. Subiremo gato. Wa muyobozi. Jesi. Ariko mana we Yesu.
Hey Yahweh. Kumamba Yahweh. Hey Yahweh. Kuma. Iba. Hey Yahweh, je suis. Hey Yahweh, Kumamba. Hey Yahweh. Hey Yahweh, je suis. Hey Yahweh.